بەریگ و هێزên عێراقین بگهێنە نزیکی کەڤیا چەمێ دجلێ لە ڕۆژهەڵاتە مووسڵێ چەکدارên داعش پرا چاریان تەقاندن داگۆڕێ لێبەر پێشڤەچوونە وان هێزان بگرن. نوچەکهانەیە ناڕتی لە مووسڵێ ڕاگەاند دەگەل پێشڤەچوونە هێزên عێراقی لە چەند مەحوەران چەکدارên داعش بلی تەقاندنا پڕێ هژمارەك بارگێن خۆ لە ناوا مووسڵێ شەوتاندن و گەلک ji ئاڤاهiyên حکوومەتێژی کاولkirin. داعش لە جەمڤەیەکێ ژی نەسەکنی لێبەرێ نەخۆشخانە تایبەت بێ ژنان و ژدایک بوونێ لێ باکوورێ باژارێ مووسڵێ شەوتاندن. فرماندارên سەربازیên عێراقی بەحساوێ دکن گوت نەهاتە داعش 5% یا تاقین ڕۆژهەڵاتێ مووسڵێ ژێ دەستدایە و ئەگەر هەیە دەما هێزن عێراقی بگەنە کەڤیا چەمێ دجلێ داعش بەرەڤانیا زێدەتر بکە تۆڕە ڕاگەاندنا شەر ئارتێشا عێراقی ڕاگەاند پێشڤەچوونên vê dawiyên hêzên wan dê çarçoveya qonaxa domeya operasyonê de derengama cêbecêkirina tektîk û planên nû bû. Gokarîne de heyameke kêm de 12 texan bi navê Suker Belediyat, Selam, Filistîn, Şeyma, Sumer û Musenna û Rîfaq û Etbayê yekem û duwem û Firoqat lê başûrê Rojhilatê Bajêr kontrol bikin û ji zanîngeha Mosulê nîzik bibin. Ji mehwerê Rojavayê Mosulê ve jî hêzên Iraqê gundên Sehel û Ehmed û Esrac kontrol kirin. Beşek ji hêtafên Rojhilatê Bajarê Mosulê piştî kontrolkirina ziyanek mezin gihaye wan û hêdî jiyan vedgerên nav cadeyan û kirîn û firotinê dest pê kiriya. Jêderên ewlehiyê behsa wê dikin di heftiya dahatî de temamiya bereya Rojhilatê Mosulê kontrol dikin û piştî wê qonaxa sêmeya operasyona kontrolkirina Mosulê dest pê dike. Gotê de hêzên Iraqê jê çemê Furatê berif aliyê Rojava ve diçin. Lê tevî paşveçûna Daeş lêbereyên şerhîna jî êrişin xwe ku jî çekin tenas û bombên çandî metirsiyeke mezin lê ser hêzên Iraqê çê dike.